The story of Ngozi Mine. This week we visit Ngozi Mine, an area closer to Kalterbach and Richmond. My name is Brighton Ngube. Welcome to this week's episode. The cry for help from Ngozi Mine is louder and louder and getting louder and louder as people are asking the government what should be done to help them acquire national IDs. Some don't have birth certificates, some lost them during Murambatswina, some have never acquired them since birth. Some have never voted in Zimbabwe because of the lack of national IDs. This week I talked to one of the residents who expresses concern and paints a dire picture of what it means, like living without an ID. Some are saying we feel like stray animals. Some are saying we don't feel like citizens anymore. Take a listen as we dive deeper and understand more of the issues happening. Mina ngikhalela ukuthi ingayi government iyalokhuza iyabuya lapha njani lalaba njalo abahamba ama-mobile lana bebuye bezohle bebuza ukuthi hayi abangalasithupha igovernment ithi kuyanithathe isithupha yikho ngikukhalelayo kuphela mina kodwa ngilaso esami ngikhalela kulaba abangalalutho labantwana iningi ayilazithupha ngoba oyisivile abala siyacela ugovernment yeah, but in terms of elections, nxa kuvotwa laphana kuvota abantu abangaki roughly lapha abaleyo? Balutshwane nje abona abanye abalazo balutshwane kuya kusehlula ngokuthi abantu abaningi alazo kodwa itendele yayifike khona lapho vele balutshwane abalento kalela abantwana kade sikule generation yabo 2000 ngayo sile isithupha yakula vele baningi abangala sithupha kuyo siyacela sithi government ithi ngaya ulokhuza yikho sikucela apha. In terms of umsebenzi wenzayo lapha bathi $10 thathe ID ngale libona nabantu balapha ba-afforda imali lengaka ukuya kwamsitheli imali engaka awona into zangikhona abantu baningi lapha imali yakhona uzoyikwanisa enceza after a month $10 kumbe less than futhi akula zinto ezidingakala into yawubona ukuzama izigubhu ziyazama kodwa hey uzokwanisa ibhili kunzima engiyathola $3 $2 lapho ngemva kwesikhathi engeyiviki for weeks yawona ukuthi yakule mali less than $10 yikho kuhluphayo njalo abantu baningi ayisithi sodwa lapho imali yokuthini bakhona apha lapho bakhona basidwa dobha konke wandawo so kunzima ukukwanisa $10 thina sikalela ukuthi igovernment isincedise kakhulu sincedise ngoba vele siyazihawulela. Siyabonga ba azakenthathe vele azakenthathe impilo lokho mama ngwathi waya ngwathi abantu abasebekhulile izinto asebendile ngathi into ngizama ngale kwindawo yemkhosi into zamthintathe kwehlula ukuthi bafuna baza manje mama ngwathi mama yanga so from scratch likaze libe lebhele azakenthathe mina ngu-Mrs. Juma ngihlala khona apha eNgozi Mine ngi-CHW emakhandeni clinic. So lapha sile-challenge ama-documents ama-birth certificate abantwana labazali abala mfanelo zabo. So besikhanyelela ukuthi thina ngakuyenzakala alibana imobile yakuyizo kuneNgozi Mine abantu bathole amalungelo abo ngoba kade sibahamba komsitheli baphenduke bengatholanga lutho. So abantwana abaningi la ama-drop outs abala ma-documents abanye grade 7 abasabhali ngoba barejistanga because abala ma-documents. Therefore ifamily yonke yabingivele ingelalutho total ukuthi siyaqalisela ngaphi sisiya ngaphi. So siyacelisa kakhulu bakithi ukuthi abantu abake babuye bezobona sikubona nga njalo abanye abantu abadala abakwanisi ukusuka la besiyafika komsitheli abantu asebekhulile le mali zokuhamba bephenduka bebuya abalazo ukuya khona ngathi. Singabonga kakhulu nxa lingasiyamukela ngezikhalazo zethu abantu bathole izinto zabo ngendlela ezifaneleyo. Abanye kwatsha ngomrambathina
abasela way ukuthi baqalisa ngaphi besiya ngaphi. So siyacelisa ukuthi kuyanini sihlangane sibonisane ukuthi abantu singabancedisa njani ku-community ngoba banengi abantu abanjalo. Kuyabuya ama-tent okuvota ku-almost vele kuyavota abantu abangu-6 iwihholi wonke ayilalutho. So sicela sincedise ngento ezinjalo. Lapho kunabantu abangaka abahlala lapha? Lapha kunabantu abaningi kakhulu ngoba ama-households alapha wonke ayi-400. So i-population kuya ngokuthi i-household eyi-1 enxe yatholile 10 enxe ile-6 enxe abanye bale-4. Abantwana ama-2K these days bakhona abanganani age range abantwana abalapha abancane? Ama-2K alapha amaningi akhona ngo-16, 14, 18 bakhona 20 bakhona kusiyakhona lephezulu abo vele bahlezi abalalutho ngokuthi baqhatshwa ngaphi vela kula way yokuthi bangaqhatshwa ngaphi abalama-documents. Abantu abadala i-age oldest umuntu oldest lapha benganani? Athi sindaba abanye bale 60 something years 50 abanye baku-70 something years ogogo labokhulu. This is a normal day at Ngozi Mine, from flames to smoke to ashes, with young women collecting plastic for reuse and recycling. Ngile 29 years angila sithupha lebheki walahleka ngo-2017. So ngifuna ukuncediswa ukuze nami ngibe wazi ukuthathisa abantu abamamabheki. Mama wami akalalutho total walahleka konke. So angazi ukuthi uncedise kanjani. Ngoka 56. Ukhona lapho? Ukhona but uphumile. Uhlala khona la. So bengibuzela yena hayi mina lakho konke. Ngizothi mina abantu abami abayithu abala. So baba ngikhona la ule birthday kala sithupha. Ngangisithi sithatha abantwana manje lokho edonsa isikhathi angazi la ukuthi ngancedise kanjani ukuthi ngithatha abantwana abayithu. Mina nguMaxwell Khumalo. Ngile ikhadi lokuzalwa ngalo then lama details abazala akho. But i-birth record iyo abathi khona ilokho ifile ka-93 abayibona. Sengitshe kakhulu sibile eklinika lapho engazalelwa khona. My-birth record bathi ifile liyana ibonakala. So ngase babuza ukuthi akula enye decision abangenzele yona sesithi hayi akula nto abangayenza bengabonanga ifile leyo. How many years? 31. No birth right. Alikaze livote. Hayi. Ungabe le birth ID how is it affected you? Umsebenzi eliwenzayo affected njani daily? Because everywhere uhamba khona ufuna ID. How is it affected you? Vele iko kwenza lokuthi khona apha eNgozi sisuke nzima ngoba kula msebenzi ongawuthola before i-ID. So iko siyavela ukuyesiphephela khona. But silesifiso sokuthi ngabe siyamuva lapho manje ama-particulars akhona akho ahlanganayo. So lingathini in terms of the government abase-parliament in terms of helping you guys get ama-ID lama-birth certificate? Ya khona ukuyana nje ukuthi kwesinye isikhathi lami sengingakwanisa ukuthi ngibambe ngamandla ngithole into imali ukuthi ngigade ngihambe emahhovisini but imali abafika bezifune ngale emahhovisini yizo vele ezinjani esizithola nzima lapha ngoba lapha imisebenzi yangikhona lezi yenza lapha vele ya nxa usufuka wenza into enjalo so kumele uhlale 1 month ungadlanga phela labantwana. So manje kwakungasavumi. So lingathini kwabantu nje lapha tholakala ama-documents phakathi kuba le-ID le-birth? Ikakhulu nxa singathola kumbe singakwanisa ukuncediswa khona nxa singathola abantu abangakwanisa ukusincedisa lathi sidinge khona okuncane lathi sikhale siphethe khona okuyimali esiyabe sikutholile sikwanisa ukuthi sithathe amabhekilana ngoba ngathesi abantwana bayafunda abanye babhala grade 7 abanye babisele umva lokho bebisele umva ngodaba lokuthi kufunakala amabheti abantwana. So sebephindaphindile esikolo vele abarejesti ku-grade 7. Lamamisi sesitshele iminyaka leminyaka lokhu ekhulume sithi abantwana manje nxa sihambe emahhovisini komsithele ngiyahamba bathi ngiye lapha engalokhuza khona engazalelwa khona. Ngafika ngale wathiwa birth record ngabuyela eklinika ngale kwantshela ukuthi ifayile abayibona. So eklinika sesendithene 3 years lokhu besithi bangakhangela bengayithola ngibe lokhu engizochecka but la namhla lokhu ngekathola. So ngingazi ukuthi ngingavuma ukuthi ngincedise ukuthi ngiyithatha i-birth record ngiyela
Awusiyabonga baba. Access to documentation is a key human right upon which the enjoyment of other human rights is based. Without these documents, people are deprived of other rights. Section 35 of the Constitution of Zimbabwe guarantees citizenship. It is sad to note that millions of people don't have access to national documents. Bathi ngihambe komsithe wathi bafuna $10, so mna $10 angikhona ngila. Abantwana labantwana. Abala mabhethi la. Abala. Bangana labantwana. 7. Bangaki? 3-1. So kafundi ngela bhethi. Izancediswa nje kwapho ukuthi nje kufika abantu abasincedisa ukuthi hayi abafundi thina sibabhadalela. Kodwa but impilo enzima kakhulu ne. Ama-elections adlule 2023 elections livotile kodwa. Hayi. Indaba ye-ID. So lingathini ngendaba yokuthi alikwanisanga ukuvota ala ID njalo ncedsekanga ukuthola ID? Hayi. Yabona mntana ngiyafika kumsithela bese bethi ibizo lakho umbanje yakho kusho intangu uMandla Sibani wazelelwa ngazalelwe phela ndaba wahamba njani nani sebenilungisela sebenika into mabona sefoto ngikhipha $10 so $10 zona bengalayo so ngiyahlala yilokho nje Lapha liphila njani lapha lenzani? Lapha siyadobha owama-recycling khona ukusithengisa encane ngenyanga yathola $3.